Ama obusua ene medina sabre medi ensema esisi de ekoso ena ebesom ewotumaji ejifide eso na ntijebre neti emu ensem abrante bia medi ede omwenga a wo Kenya man mu de se na rewo sem bi abebiem abonte a atrefi Kenya abedru Ghana matese obi adwo nkrampo a wonte ase emfama abrante na asem nya ne ese abrante wa hu oba bi atese na kuma kodi oba no wo pe oba ne ba matese aware hu tutuye wa ye ni ewie akotueche oba no ho ka ewo ne busuafo afa oba yi na kwaso yifie se omuko exchange files na tese so fo ahia aware no so edi amom na omubo ru asori demo na tese vow exchange no koso na oba no eda ehinta sem bi edi che ne se wono amu oba no wawo memua 4 tese wo manyi tese aware no echi no no mu nia bet bom atna ene mi kru na si ade wa na abrante no etin 70% ya ka apel ni mze wo gina wa be ka bibia ka ho bia tu ne ni hwe ye no na abrante na dafo matese wetwa hwe na osori ya ye bisa na se den na wo ya fa ensem na beto da na o se da bi se ade ayefo no pa de entimi enkoso biem na wo dwen hu osu nyama ho de ne yire the wife to be no I refer to him na hu be nya pa so betena se na wo susu nsem hu ye ni wa dwen hu se aware be koso biem na se enkoso na o de beto jama te se wo mo mpese mo hu no wo mo so ehu bi na wei ena that say hu nsem ta bonte no Ghana for bedu ade unim se ya mu ye be kasa de dada na obi so de na asima ena bi mu ka se ba iwe mami o te se ni timo de ni timo sumpa ma te se wan hwekra o hyebre krampo obetimi de sie de ma na ensem no de ye ka se ye tena ni sei aka ne se ensem di mami twa mo bra na me fa ensom everything for myself mama akwa babiem na asemi esi ewo Kenya tana mekanika no na Kisii County global kwa wo Kenya mu no na asem no esi na radio station dey nsem we ba bonte betu dwa Funa FM na menua ba ekes kapa wa ha me no ebedi asem yo enkomo na yadomo tuko ade wo mu bia no ye de beso mu ahwefo nti mu mie maso na mu nti eke ama akwa ba na me joso bibia boko na say nyame ayi madom ida so bia asemi ayesre saye mobo saye de se shida nto asumi ye wudwu nkra wonte ase na bibi se o se abrante yasimo de beto abontin se ne yiri a wo be wore no odi no du asori de wo be sha yi fruso na ne yiri no apem akata ne se wo ma 4 obia boy they say boys 4 and the dear musuno what they see all the time on dating akopem what shana mana ye chese akopem da wo mo exchange vows no yi sasem we epie abrante na asem o kai wo chire se wo dwen ho o ye ho tutu asem na ne na ka che no dwen ho collapse de chi no ka se wo dwen aye ho tutu ne se bebe mana se bemma o betu dwan no one ne ya de sa yo na mama na makwenya iso achia too much ashofo eni etifu nyamisha mubibwi sedanu da ho hweye na ma ye ni abeme nensem odi etu edwano odi se woka o ye nhwehwemu odi se woka se wanfa ka wana anhye no enwie ansa na baya ne kasa ensem no se ba exchange de unwie enti ye ho behia se minya nwie ye minya odo se ma ye nhyehyɛ ye nkofo wo ho de waka na so minya mfa stamp ni nsi so engine ho certificate nkoa de aware nkoa ne dwumadi anasa akwantu a yedi kan ma wo set ansa no watu kwan no uko school yi ye mfa wo certificate nhye wo nsada se na na ma uko kopie mu agree enti wo de eje wo set
ya chiro A1 ye the amount enti school na wo ko ni nyina no set ekura wo ebi ni wo de bia wo ko school no e chiro nsohwe na ya kire se nsohwe no de wo chiro ye we na wutwa ye we wunya se ansa ne ahyehye se wunya B a ye be chiro wunya A abai awade nko an ene eye akwantu ana se eye abrabo musuehu na ye di kind certificate ma ansa na what to say akwan that means ensesa ye bi enim untimi nchon of deck wa awade answer exam say the unim so what answer na ye into unim say na questions ne ko yin tie next time no me ye dem me kwa me ko sua say good awade de di kind set na hye wonsa enti wo ena wo se won bon kwa kopem say set na de ya twere wo so mo be kwa ko si sa bia ye ho okay set till death do you apart enti abrabo na mo bo no awade no nyina ne ye se mo bo kwa ko si owudem on sa na certificate na dia ma na chiro mo bo ma brabo ni nyina dia kwa kwesi owudem bibia ntimi nsesa bibia ntimi nyeden emfim enti se mo ja krampo na agi se ba kwa wu ansana ba kwa etimi aware enti se wo ka se wo odwen ho a odi se odwen ho na wetimi dia ade asie no emfi pori ya mo ne oni wa date na awade da wan dwen ho hunu se e be me e bia we hia no se de odo we si efa no ebia o ma men kantra no na men hwe ogitum odom ya obedom ne masene mu manyina wan pene a ene na makwakopo obi obede obedom ne adom ma account bebe bi wo hono mo no open kwala enti wo no wo hu se wo ba kwampo no obegye wo ma no wo fel so na wo di sie ni na wo no kokko ware sisi anu na ama na se wo yo bibi bone na wan kan kire no na hwe otirima na da bia wo ya mo pentu ama no mo obede wo hu no hu da enti odi se o ka se odwe hu odi se o ka se na kia ansa na wawe ye di bewura aso de ma ko chira so no bibi mamu ase yo bibi e fa traditional marriage yeah uko bi se oba nya se odi o tete wo ko ni fie ko ne busuemu ko yi ni fie ho utuetia no ka e wo ho no nti se wo abrante wo ko rere nti se wo hu bibia wo hu san bia se efie a wo ko je ni fie mu enkola bi ase de we mu hwe no ana se we mu taletara ase de wo ben no we hu bibia sa we so ambisem we mbise fie o sorry ana okofo baware we mbisa no asem bia wo just motem kra otim matem a otim kra we mbisa no asem mo nana ma o se hwe obi wo ho no mu a ebe onu no osi so owo ye no owo ntem se nwa se me no na ti area mu ha se e na mawo na ya wu me be se de mema edi me fusani a o ma nye me ba kwa lock me first one abani a lock me second one a lock me third one a lock me fourth one na ya nware me ye ni ngwasi enti se eyesa obu ho no obetimi aka se area ha menti na ha bim na akwa pe a different place akwa kotina different place akwa kotina bia na oni nnu bia na ni bibi na aba ho no na so wo de nkwara che se minu amanie anase o uhu wo mo se de o mo ben na be fro se ebia na ni nuanom aso bo ho no owo a etwe ni mase ni nuanom aso bo ho no owo a one ne titu ese oba se so kokko wo na wo mema na bitimi bebe yetenti ahu abafu se bia ni nua bia na se ne boyfriend bi ena wone ne enam enti ebitima ba se wo baabi ena baabi obebetena ye no na tamode nkwala no eba ye ne nkwala no manyinyi umo ne ya obetimi aba se wo mu hu ne se bia like oye ni nua bia na se obetimi aba ne busuani bia obi dandwen ho se ebetimi aye ne ma enti wo bekwa kogusa bia bebusa oh ehu so ne nkwala bi na ye yi de ni nua obi wo beka se oh mehu sa ya no tani ni nua mema bi na ye den enante ana se on kanokre because me ebu ho no obi aware na yire no kra wo emma me ensa wo no ma chese ono nim se mienu na eye oba no ewo enso ware ni bie no hu se eye me ensa o ware ni bie no hu se eye nan eti ebinom saa eye den ewo ho no ma chese ebusuafo no betimi di esie na metiwati ya esisi didada esisi ebusuafo betimi di esie ena ebi wo ho no so so a ebinom musa onse no se de ye nioma ena so se de afefo ye wo mo so ede oh country bi na me refi ya hanuma ye nim se nkwada se ye force wo mo ne wo mo edan titu ne ema na eye against ye mra nti ye beche wo mo no country bi omo legalize wo mo se nkwada na omo ye be defile wo mo no
ye busana se eye wo mu pemu a ye bete eye charges na e de bebo be ma no wo akwala ye repu na obeka se ye ni pemu da enso so o mu legalize enti no bia ne le cultures no bia ne le norms e na yi a wo de ebu eye ne de ne ma enti obo o no no onim se abusua we ye kwa ko hwehwe ye hwe background ansa ono ani se onim se wo hu oba no na oba no person na wo hu no onim se oba no no wale enya abusua na no anu apagya na o de ko okay na ye hwe oba no so na obi abese ope no mu se rupa na ye serious amata so toto ho nyama oye ho hyehyɛ ama wodo akodura so dem no time ben na no kra bi wo ha in the relationship say wonka enche be ma no mu se wa ye serious a onu betu ana mo seriously say mo be ware ana se ifiti ase na waba na mo no you na say wonfa no kra bi wo ha wonfa ntudwa nana ma onze no kra bi wo ho no ma one kan ye den se obi a me ka se ne kan ye den anye se bi ni kwa se wonka wo ba wonso wo kwa ko hia wo bi a wo pen wo momodo akwa ko di ne ho no a wo do ni panano you feel say me ko ka che ni ebia na wa jame intimidate sie wa di be sie akwa ko si da ben ahyasie na wo hu se be ma we ya wa be oba ababa be stay oba aba be obu ho no ma wo hu no for the first na ne chichon ko na ka so wo ma no friend na won be ko we do atwaka no have experience like that say maybe ba ko mienu say bi aba omu okacho mo so ma pe no mo ja no for by like as time goes on I won't say nipa we serious a bit me aye enkomodidie mu na ase wo busa enti na susu ampa se me no utie ne bia wa baba beti se me wo ma be 4 be 5 bia na se me catch us say mira and I say me boyfriend me wo ma 5 and me wo ma 4 say na be feel e dey afa like nkomoditwe no what tie be na asem na no aka wo na obetia like obetia bibi wo sa na oh Debbie obetia na ye den a e wo kwan a na madam fu bi pan na wonim so wo ma 4 na wo suro se wo hia be ma no o kwa ka kire no anase say ususu se nka sen na wonye den won ka kire na go won se be ma de onim hawa wo ma tin kan den esi etie obetima ka say oh ene be wadam fu wonye se na wo de ehunu be ma no na aye den na adwen e wo ehunu obi obetima ka say o se be ma ne do wo pan e do wadam fu no pan dia obetimi age wadam fu ne ba no na wa busa na ka ekwe ye wo anka ba beje oh not like that's what to am indirectly into hu na dwen cha fe hu na be kwakwa dwen hu hu how a obetisa asem na obetimi dia den ababa betu ne because won twen fancy akopem say wo be ware ana say aware na chi because aware na chi na ka chene no so ka cho si wo ja we no so ye den wa she ni monyama wi aje ni kwase dey be can temper na oye na dwen say wo nye den wont mi ne want na because of say wo ma then you move on all those say then ya wa say oba wo kokohia be mo do na adwum nyina ye no wodo enti no onye na adwen say wo hwiri bibi enti we wi say na me hu no na wanya say odo be ma no onye na adwen say wa so mo ere be di edu ije enti onim say die yenya ye bibi a ye ba be ware die na me mbie no kra no so na watimi die asie wie die na etwen makwakoduru mo dem na nka waka ne na de besi asi somebody die abo mo na ma hye na mawu abo eke akofo kika se papa no se aye abaya no onno na nko mi asem no so enka nkyira nsa na wo mesheka wa ma sheka wa nti wa dan odo edi ade a chene nti onfa ne fom so nche no na onje ne ntum za so pe ne dia na onpe ne simu ba se na wo kan pepe ene bi so ka se dabi se abawe timidi no krese esie no aman obeme ya kwaso atotonya ma ye ho hyehye agese eni demro so obeme o ware into what ade na obedwen na ni nyina mu na ware na amana bedru asori dem sofu enim asori members ti wo coronavirus clampo are ya se amana bedru ama afi na obeka se wa wo 4 nti abawa no itimo osun engofo se ma omaka emi no bi se ofa nchine bi se itimo osun to onya no wo anka den na anka obetu no foso nko ofa me metimi aka say one fanche yeah all those say obetimi de ade asie say dem di kan say obetimi oware na obey the type like or the ade hye ni mu bibi na wa ye krampo na although oh bia baby me sorry wajatum
and I say why na dia na waba to be so ebia won hu ye that could be no waba to say bia won another lady e she ho maybe a wo be man wo hu that rimopon adwe a wafa dia fa wo no on bi so enchire wo da enanya de so be post aka che o say ebia that say me be to so no oba bi she hotel bi ana say wo no oba bi dampa bi so ana say na ehinitim na wo di wo bone na wo ya wo nyoma be hu anu wawu e de afi honum sa eye su no no e make me aka say ebe wo ewonimu enye say be wonimu ewonimu but one fan channel because of say or share me mana baba ware me we na afi later on obeba be hunu say die ene ma men kan channel time I would react say you know I say obi wa hon mo ya say and me pay the right time if you pay the right time or pay the right time when you the right time na if you na dey so obeka na bibia ba be pom na wajai na oya so obeka na bibia ba be pom na wajai enti although na bia onya pepa no ebia onya pepa ni so obeka ba bibia be bubo mu nti that all time no time no hu ni say it was the perfect time you can't tell me na me come me so me yes you so me can ensure say na be ye na wo obo ne fache bia na wo dey wo dey ache me enti me won say odonu de by sa ye enyoma ye disie no e yade ewo ni mu se be ma no hwe no wo betimi a so obetimi dia onware no onfa nche no na onware no eye den ya ono susu ne be baba be wo eye nkwada no o menyanya de so de na nkwada na de so a e be ka be because o ntimi nhwe wo mo a anka o ntimi nhwe wo mo memedru sam pepe so na o mo e na wo de wo final words to do na ye sori nsem ne so sa yo ashofo me dem nsem a etwa eto edwan dem metimi aka ne say ye man no ye ko hu obi a ye pe ye ko hia obi a ye do no a amoma ye nsusu mfa enwoma eze ye nka se bio so ne enkoka na me ne mema du na ada me ne mema du timi de ye nka so ko kasa ensem no but enwoma na mama menka because kaka chi obi say I won kon ke oh he that's a man be oh kwano ye ni obeka obeka di na fe be ma ko obeka sa kura we de wa say ntimi wa no yen ka se ko kasa enwoma but enwoma wo hwe bi ehun nya ti say oh ebia mi ntimi nwu biem wo be ye okay mama ye yi ma wo dia like why you bibia unim sa dia na nya de so betimi de asia afo enya de so betimi de asia afo bo ne no ena wo so wumbie ensem eye de ani so na wo nchirechire enwoma emu na se be ma no hwe na se ni nyina mu no wo do wa wone wa ye den atina ndi wo do achi enka wo bone no wo nyoma betimi ha ware ne enhye ka se me do no mi jana se de oye Karen se de oye yin mi jana no do ko mo obi fofra ebe ha mentina na wo do nyoma enina esi de bi ena bi so mema se de ye ka no ye ka ware a mumusa because eye den ya woni mo ba no woni ne se den obo ho no betimi di nyoma esie wo for so long achese onya de se wo be hu na chire wo be hu achire na achese wo ye wu a ene se wo be betime de 60 years na nkwada wa wo na wade ase nyina no na ebia enye ne manti awade de bo kwa buza no ti na ma certificate ansana ya awade akonto no mato aso ebusia for ekeskapa na wa kire na dwen ewo ensem no ehu oso ewo sa akonya ne pepepe se wo so be chewa dwen afa nkwan ya to dwen ewo ha se no nti wo chewa dwen na wo de to ma gh your comment section na pomodin aso follow ye ewo IG page too much gh_ within adana ama obuswa na me ya doma ebesan ejesha bim makramo me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembrem wonu me kan woni ehwe too much gh mu ye too much na me so me ye amo fire too much gh me did akose Japan ebrebi ambese me TV me hwe too much gh the move for almost sports and as entertainment the move for mo ko so show mo no ni beji de bia me da ma say love you too much gh we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much gh